Keblai pi baro syakatep Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakong san mentagas ni Shillong. Da kitiar bat jan sam jingirap aslem jingirap urupang syagish pautli kilong yin bedo. Bat kerku yu mau nongrin banchna ya ying mani habalang shnong ken simplang. Da kisembai jhur bat kimar rep sam Guerrilla Jong Farmers Producer Organization syakinong rep. But da ka get together but let men Christmas belong ke Catholic Managing Committee CMC Block D. But mentangin ha syaki Khubor ba kampanya. Ke committee shlem jingirap urupang ha ka arp kendai terik Nohprah arhajar apusan. Kelesam jingirap syakish pautli kilong ying ki beduk but ki bedon kam shisha ya ke jingirap. Keni kedai kesin bakhat saw ba urupang lasam jingirap syaki briu ki bedon kam ke jingirap de kitiar na ke benta ki briu ki beduna ke yok ke kot. Ya kini ke jingsam jingirap lepelong hamaukar Christian Higher Secondary School Shillong harengkat ke jingedon lang ki bahaying sem kinong no sinyang bat ki kattu kat ni ki riu rang ba ki long kemi ki bajudan bat no mensim lem ya ki beduk bajenjar. Kini kilong ying kilayo jingirap de kitiar kenang banyo pendon kam haying hasem kum kitusok kinep kiborti bat kitiar shet tiar tiu banyo pendon kam haying hasem ubabu kular khong jirem haba aya ka kaipot ula pentip ba mentau snem kiyo jingirap 1,000 sanspa tingka nakani lamang mar 1,000 tingka syaman uwi ubriu. They go so namar dan manu ban yaram. What they pa itu namar ila dan la kajong ka family in pet yaki imla shu. La shu kunto para khna. Makenau I ong yang aba. Nga ni im shi para tang da. Shi serwa terso. What she seen man bam ka she seen she singiru ka man yo. Hakatam rukom ya po kana ki ka jing yai nanti joni hakata ka jing long kun sweat hadin kaptu kanenda la yai kisnem ya kendo no I pa jong ha din to I khano I arwot de hakata rukom ka jing yai nanti iban kan mau yang aba barok ki bakha shakani ka birthday ki bakha haga jingdon jing em ibakha haga babet babiang kolong yeng long sem hendrei dang bun ibakha haga long yeng ko baduk klem ong ba yanga ya pi la kha banduk hendrei la ong ba la kha dan ki long yeng yanga ya pi ne mano ki bondan lang ba ni hang ni la kha ya ki ha ka long yeng ko baduk dei kata email shet pen mau ba ngam dei ban ne sa kumni ngam dei ban ne sa ban long duk sa kadai kawai bai ong ba pidei ban long ki breu ki batre shitam pidei ban long ki breu ki ba minat ya kakam lada pidan hakano ka lenti la pidan hakano ka jing pimdei ban bu da ka jing hakman lada kitei kila bale manga ngamna kata kadai kawai haka jing long duk an kren pi pidei ban karmau ha pimdei ban ne sa kumni ban ong manga ubaduk ngan ne sa ubaduk kata kalau ada ke babakala ndrei ongan trei shitom ngan minot ya kakam ngan ya kakam larana trei ke barit ne ke bahe ne trei ho minot le ho ublei no jong utip upenya upenbiang ya piyanga ngalong kumbalong menta dei ke jing sneng imei ba ikan mapen kan mau yang abang idei ban long ki breu ki bas snow idei ban long ki breu ki ban leret bat idei ru ban long ki breu ki ba priang hun ya ka bang yo hooi kum bang yo I menta na ka shlem jinyarap ya ki bedok chong rupang na ikila aya pi tusok pi sengkle pi blanket kila aya na pi At no kalong bamansim kabak kamen ngadak da kajing kamen na marhaba ki dan kum kani kajing slow niki wait ki district nang no ki jaka ki bajngai no ki la ban kene ki la ban priang ya kata kamen sim ka kti ka mo ka kti ka yang ban yarap ya pi hadu kan ne
kabumot lada day bakin ya pi hoi ki don ka jing snow ki isen a ki dak dak man sim jong ka isen a dak man sim jong ka jing kwa ban yara handre ka ban nang kong pi day ban kenal lada day bakin Haka arku pratrik Nohprah arjar arpusan kabalang shnong ken simplang kabajingai tangkumba kat nyo kilometer na Maukerwat kabaha hapo ka Nativity of Our Lord Maukerwat Parish Nongstron Diocese kabadon tang Southly kilong ying long sem Kristan Katolik kalapelong ya ke program ban pli bat kerku ya umau nongrim bat kitliu bo paya na kebenta ban shna ya ke ying meni kabalang Katolik. Hakani ke sngi lasdang ya ke program da ke jingruai bat jingduai step bat ke jing puson ya ke ketinu blay da i sister Lisina Lingdo. Bat ladon ke jing ai dawai bat sumar ya ki breu jong ni ke shnong da ki sister ke Nativity Care and Support Center na parish Maukerwat ha ke jing lam linti i sister Lamtilin Thaba. Lapen bud ikni ke program da ke mas bakhoj ha kaba shwaban sedang ya kemas layo ke jing puli lingkot ya ke khana jong kebalang ha kaba keni ke shnong da iba wellborn snaitang ba layo ke jing puli ya umau nongrim da iba George Karmi MCS bade joint director ke Department of Fisheries bat ke jinggerku ya kitliu paya da ipadarang ba ke parish Maukerwat ipadar Alphonsus Walang ha ke jingedon lang ki riu rang ba jong keni ke dong ke than ki belong ki nong kershan lang ki bajuno senyang na ke benta ban sedang ya ke jingte ban shna ya ke ying meni hapo keni ke balang shnong ha ke jingdon ringkat lang i babu head catechist ke parish Maukerwat secretary PPC ke parish Maukerwat kinong kitkam ke seng longkemi seng rang ba seng samla ke parish bat ki pat reunget ki belawan ban pensngan lem hagni kesngi na kabalang shnong pot jaut rang thong balang shnong rang thong bat ki we de ki balang shnong hapo kani kedong kathan hagamas bakhoj ipadar Alphonsus Walang ibade inong knyarang ba bat hadin kani layo ya ke jingkren khuble na inong yelam kani kabalang shnong Samla batskem thongni ibala penpau ke jing sngongu ya baro kibala don bentalang bat kibala penshit pensngan bat kibala no sinyang ban kershan ban sedang ban shna ya kani ke yeng mani ha kani ke balang shna markelyang ya ke jing sesat mensimba piadan markelyang to map kumba utrai la map ipi dan kami ke jing map yakni to map kumba utrai la map ipi bat to tap klub yakni gi hak bara da ke jing e namat ke som kha man ke som ngrim ha ke jing e ke sermen jing ke krim ke ke sermen jing ke jing e tap klub yakni gi hak bara da ke jing e mala dan jing e te dan jing e dai dan jing ya kan at dan jing e ba ha kata dan kami kata ha ke som kha man jing e bantai ta ke sam ke khoj dan ta pada hadin kata pada teng susu ia kini pajibam to ya pen ilan markel yang dah kejing start baro to siapen ibat hikai lam para mafi dah kejing start baro pen ayo ngasam dan kami ya pen iwe pa dari kejing ya pen ini ya handai ya senang pen kan yo ka bedai kan ka balat na ka banta ki khun na ka banta ka lewe ki khun na ka banta jing bha jing kejing ngasam bat open kut dah kejing duai polos bukhoi wang Aba filala kuntahi na sempi ruai da kijing ruai ki beriu blay ki basya mensim kijing sengu ya ublay ha ki do not jompi baro kat ka ba fila la ita fen utrai jesu fresh petus nengi ki mi ki pa kumno bangi mi dai banda kum ki mi ki pa yin hasam kijing map kijing sauret kijing sok kijing yaisha kijing buram iwe pa bat kijing duai Nadang isang kaying kasam kabedway lang kaday kaying kasam kabaya isa lang. Nadangin jidway krempap kaying kasam jingi kan sapra. Badu riu khoj upubjan pola ba araw ang kumno na kabantay jingi kikimi kipa. Penlong ya kaying jangpi kaying mane ba pinyadway lang. Penlong kaying kasam jangpi
Kaskul ke benangkong tambah benhikai. Ya ke tibru tiblai ke hak kesat ya ke niam korkom hayang hasan. Program Paul ha ke kot ke baut ha ke responsible parenthood. Ke kamaram jengi ki kimi ki kipa. Man penlong ya ke ying jengi ke ying mane ke baret bat ke skul ke benangkong nemar mano balang no hikai ke benangkong tam de mangi ki kimi ki kipa. De mangi ki kimi ki kipa. Ya kena ki singiro ngelak pu. Berbangkiran kejimpelah. Isu penkelai ni kesenang bertahu. Penkelai ni kesenang bertahu berlang tapi sekarang beramai. Bagi beliau kejim tujuh kita kerkum kerman kerkum jangnya. Plan ya kebaru kejimnya jemi. Kalau lagi kinder lo Andre mensarahi lembaga jangab mensan jemi. Ifad bukan tribes kes berimbat nas misal junam la junam. Amen. Bukpa jemi. Ubah ablain Jemi kanuan kena jemi kanuan kena jemi sendal kena. Tuai minta jembam jemi filosofi kemarin kita kemarin maaf sendiri wadai syarikat ready to Kakenhon kinong rep balatip kum Garwi Lajong Farmers Producer Organization Ribhoy District. Menta kasngi ka arp kendai terik Nohprah kalayo ban penkut no ya katayo jong kinong rep kabalatip kum ka Jai Kisan Jai Vigyan Week kabalas dang nado ka arpulai terik Nohprah arhajar arpusan. Hakini kasngi penkut la pelong ru ya ka program ai jing hikai shekinong rep bakumnu kin rep kin riang klem de penonkam ya kidawai kibakta ya kakwat kakya. Ya kini ke jingrakhe la pelong da kebabu jingmut ya ke jingno senyang ke bakrau jong kinong rep na ke benta ban kintiu ya ke jingdon kam ya ke rukom rep katkum ke juksta science na ke benta ke baha kamiat jong kinong rep. Ha kini kesngi lawan ban a jinghikai da ki riu start na po ke CAU kibakentup Yau Profesor Duty Pendra Thakuria Udin ke CAU Umyam, Dr. Ram Singh Dean Kerdem Kulai Agriculture College, Professor KN Singh, Dr. Rajkumar Jismi Singh, Dr. Mahesh Tingri, Dr. Lipsdeb, Dr. Vanilla M. Lembat Kakong Marian Maring, President Kekenhon Rilajong Farmers Producer Organization, but UPS Tour Vice President. Nakaliang Rilajong Farmers Producer Organization hakini gasngi kila samru de kispatli kitiar ki banyarap i kinong rep kentup nado umok kiu ka knup ka motor ki rashi bat kiwei bat hakajuk kapor kila samru ik sembai jor she kispa angut kinong rep ki badon hapo ki khatsan tli ki unit jong ketika kenhon Rilajong Farmers Producer Organization. खेत का टाइम सिर्फ खेत करने से नहीं है, विज्ञान को लाना पड़ेगा, साइंस को भी खेत में डालना पड़ेगा। इसीलिए जितना साइंस है, आजकल साइंस क्या है, ड्रोन उड़ाता है ना, ड्रोन उड़ा के वो खेत को देख सकता है, खेत में कीड़ा लगने से ड्रोन से स्प्रे करता है, वो भी तो साइंस है। दैट मीन्स आपका खेत में वो साइंस ला के यूज़ करना है। देन आप लोग यूरिया जानता है ना, यूरिया का बात मत कीजिए। नहीं मैं बोल रहा हूँ वही तो, यूरिया जानता है ना, तो यूरिया हम लोग नहीं देना है, तो नहीं देंगे तो क्या देंगे, उसमें भी साइंस है, वो है बायो फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर देंगे। ये बोतल लेके आया ना, तो बायो फर्टिलाइजर हाथ से टच करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आप लोग कोई सुनता है ना, पेस्टिसाइड देता है, पेस्टिसाइड देने का वजह से वो खेत का सामान खाने से लोगों का कैंसर हो रहा है, तो पेस्टिसाइड नहीं देना है। तो पेस्टिसाइड नहीं देंगे तो क्या देंगे, कीड़ा मकोड़ा तो है, उसको भी तो खेत खराब करता है ना, उसके लिए बायो पेस्टिसाइड है, बायो पेस्टिसाइड देंगे। और एक बात आप लोग याद रखिए, आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती और नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती, ये दोनों करता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आप लोग कुछ नियम फॉलो करना है, रूल्स।
तो जैसे आप लोग ग्रीन मैन्योर क्रॉप करना है, देन अपना जो आपके पास सीड है वो सीड को आप लोग रखना है। डॉक्टर एके सिंह ऑलरेडी सेड, क्योंकि आप लोग अपना सीड अगर मेंटेन नहीं करेंगे ना, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। Da ka get together but ka jingle men Christmas pelong ka Catholic Managing Committee CMC Block D ka Umsning Parish ha ka arpusan terik Nohprah arajar arpusan ka sngi jingwan long briu jong utra Jisu Kris unong penem jong ka perthai. Ha ka ni ka sngi la pelong de ki program beper kum ka jingpen iriam balashim na ka Bible balatip kum ka Bible in costume jong ki kena Kibanado lai hadu news nem karta Bible quiz competition na ki seng Samla seng longkmi seng rangba singing competition na ki khna ki ba hapo khat lai snem shapo ki drama bat ki jingshat beper balashimenta nadu ki Samla ki hebbarit jongkani ke CMC block D hibarok away Hashwa ban sedang ke program la pelong syuara ke jingdwai balaya lam do urang ba balang jongkani ke CMC block D uba pius lynching bat la penpo penping shushu ya kani ke sngi da ke jingedon lang kiriuniam kenthei bat chinrang ki ba kenthop ya ke Reverend Sister Aspilin Kharthangmau Reverend Sister Mivis Padar Bhakupar Shadap CMF Padar Rafael Mayong Dikon Lekot Singh Kharmauplang ki brodar Lembat kinongkit kam ke CMC Sao Block, Chairman Bak Nikki A. Kharthangmau, Bak James Bonjana, Secretary ke CMC Sao Block. Lasamru iki kusnam, syakitu ki kena ki boleh shimenta ha ke jingya kop beper. Ha ke singing competition, lawan beningkong, ide ilarihun sinna, lawan baar da idarisha kharjarin. Ha ke Bible in costume, iba wan ningkong ide inaisha nongbed, iba wan baar ide ibabet koridor rangtong. Ha ke Bible quiz lawan beningkong da ke seng Samla block D, bat lawan baar da ke seng rangba block D. Lapen kut ia keni ke sengi da ke jingdwai bat ke jingker khu kerdo now Reverend Padar Bhakupar Shadap CMF. Nadai kerteng itabian endawa. Angwan enta snap anya kiwaya peng lagi tui taragi tem sobat yang disekeleng simbak lagi raya ro laudati Maria laudati Maria. Thank you. God bless you. Burn the event about otherwise it's not bad. Merry Christmas, Happy Barok. Kerteng cungai hilang dapat bundian. Kan kengar. Mentang androy kajen droy. Mikir ku mekenja. Mikir tu. Mikenja. Tang aku. Himpatia. Idang penyaka sem haruna. Alleluia junam. Don putra Yesu Kristus. Don putra Yesu Kristus. Mikenja. Habapoy Pansispa Ukun layu Tendra Belong Hajing im jongi Kerteng jongu Ngin long kinong saki Bun sinjing im kristan men Ka open to all knockout football tournament arjar arpasan balapenya dagas art lingdo sports and cultural club.
Ha kejingilam jong Presiden Oba Wills Nongbri kalapoyno siya kabukut minta kesengi ke arpu kendai terik Nohprah arhajar arpesan hamadan football jong kesnong saat he. Ha kini kesengi lawan ban penhak perda ya kini ke tournament da u Dr. David Lingdo Presiden ke UPF. Dekis pangut kiriu it football na keleng kisnong kila tuut ban saki ya kini ke jingekun hapadeng kini ki arkin hon badru ban kershan yela ki jong ki team ki belapoi syaka final hakini ke sengi. Hakini ke sengi ki belapoi syaka final kilong ke saat Lingdo FC persya ya ke Don FC. Hakini ke sengi le Don Langru nadu ki nong peniat snong ki bakentup yau asisten rangba snong uba PBSA ba di mau penyang ba Wills Nongbri Presiden Kesaat Lingdo Sports Club Secretary ba Martin mau penyang kini ke jingile akai ke lolong shisha ke jingile akai ke be internet ha ke ba baro arliang kila long ki ba yakhat ba ha ke jing tre shitom jom ki rangile akai ke saat Lingdo Sports kala yo ban ra sindon ye ke nam la do ha kini ke tournament jong usnem arhajar arpusan da ke ba pelim no ya ke kenhon ye lekai jong ke Don FC da saw la ka wei Kesaat Lingdo Sports Club kum kalado kala yo ban ra e ke song pisa ke ba laipau hajar tingka rengkat ke trofi bat ke kenhon ye lekai jong ke Don FC ke bawan baar kala yo ban ra e ke song pisa ke ba khatsan hajar tingka rengkat ke trofi Kung gini, kin pelai lu cisha ipi nagi cisha te syakum kamtam ga perkat perdain ga jompi. Pijile kai ga jompi kan wanlam ga jing kalai ki emlang salang ga jungi kan penki kan perhem gi kun samla. Bande nang kata ndre nga kwa haman bagi jile kai ba pikot nga komu kongsan nga kwa ban ai jumut ba ba pide kong ga shnong ba pim shimi ga jingat clear ba pim say ki kantei samla ki kantei gi hep ki kun gi barit. Mengini kesingi ngaran wan setisa soyong hakabang ayo i bagi school na government but ki school private but ki wewe pat ki kena ki badang under 14 under 12 ki elekai kacik tenan ngai ki elekai tak tak ki kejat e kabor ki lat cerut kabol ka khamdai re kacik tenat ke jongki ban elekai kalong ba nama bala permelin ye ki nadu bagi nang kena untu nganget ba kini ki klung kena kenom dalaleru kenom hab hagi jing syate syakum nege jing melin basnil kakitien ublay nege ta proverb gong ba hikai yu kena nadu bo dangret hakalenti ka ba pikwa e uba unyan te ondau la he lasan ularang ba unungkan riak syunaka perlo biik hakane ka pon ngakwa ban ong yipi ba wanam pep syu wanam shwilekai bangja wanam lekai sultanat yelekai na maga sports kare ka way ban pelong yipi ba pinpoy syakatong ba pinpoy syakata ka ban sendor ka laway ka jompi ka jingim ka jompi ka ba finlong ka kamay ka GEP finlong rula maga sport balan pendap ka jenun kam jompi kesem ka jompi ai kublay yai bading ibalawan sieng bat ibalai keren manga ban nganwan bentah ngiyo bentah ni ka jilekai ka jompi ngala kemen bandon ni kani ban ka siru kalong ka ba lanu kan poino kata ka tournament jisiang la bakla na magidon nang nina saat ki bakot ka saat her rukot ka saat red rukot tigidon skuway pa na kani ka snong saat red saat her ki bakot banganwan tengala confused kendian tendre ap kendai terik kani bangla set alam ngala boy ka reminder habo jom ka mobile phone Bat da kini ki Khubor ngila poi syaka bekut tat haduk bengdesham biang kublai shibon.